Christmas. E fia ni fia song yo ni Christmas wo umona fai. Po olo fa wo pe ina o balu biru te o te le July 5 le tu fa wa wala Blue TV. Mai se o Polo Columbia le tau te ya e mre malo tau te ya e mre wi favor tan tau te ro. Mana ia foi winga malangona upo pese fa penei me se foi ta sile nei fan tu pese ia tama pese wala wi lo ya man tau au kilani nei. Yo e tele tupulanga wa fa manu ye ina ilona si ufonga tele foi ia ainga wa toe mau popo ilona si ufonga fero no anga ia ainga mare pele foi ia la so ronga le me uma ia fa tai taleni foi ia haloma fa na wo tanto jiro ia e upula le pesele amanta toi foi langa le ka ke le spirit of Christmas so le ala vatato te ile vai tau wa so fia ia vai tau fo i tātou te whaamana tuina ma tātou wa langona nai ia le angare leo no tātou ma te siri le langi e ala e le pepe o le kirisimasi a talo whala mau wholo whatua i ante o tau sa moa le ante rupele po whea leo wa e maua mai ai lo leo ma e sila mai ai ma e mafuta mai ai le rei fiafi o wholofa mo whaatalo whatu lungo pe au mangaru le e tau wala tu le tutua le ala ata alau Blue TV po le Moana TV ia e mese le Polo Columbia le tauta ia io e ia manguia ma e manu favor tanto wujuru ele ia se tangata ele se ainga ele ai se nuu ma se fioanga tu malo e mese o se malo e nau ina ia ata fasia i le ala pe to ulu whaafunga o la au to ulu i leana. Le wholaunga mare sa valinga. O le wha naunga i o malo mo onga whaalupe o ele no mati. Ina ia tauta ia e favor o tanto uturu. Po o whea lava. Po o ngā whea, pe wha pe whea. Ia a e a favor o tanto uturu. E ioe. Malo la leo sai malo le
tatia. E o i lunga o le me ta o le panga. Ioi. E yeile no le me ta o le panga. O le fasi, o le no fuanga le po le fanua lea. Ia. E o i lunga le au kakia. E kala ko kia ia mamau. Ioi. Famaila a fai le tauvanga leo le tanga tia. Ua le lava vale au kakia. E ai ko malo sa mua ua lawiloa. Se tasi o tu malo bio whaasare leanga. E ai tu malo wailonga le talonga lea. Famaila a le lava vale au kakia. Ona whapele o tala le tangata le whaatauteia le talonga. Ia, whaata oto umai paanga ti o le tautianga. O le wingo le nantala. Ka kikia i rungo le malai le ka aikia. Ai o mai whaise malo runga. Ioi. Inga ia uange i koe whirongia nge ke o masalomia se ki au sau sisi suile ki ai kua. Ai whata oto uma ti au le tautianga. Whaka oko i panga. Ngai mauaranga upa sa mo. Leo wa whata oto i panga ti au le tautianga. E peo le tala i whasa lea. O whaleaka fo ile si sa whaiei ka ngā kia. Manisi o i tū malo. E whamaila, a koe wha au le ka alonga le. O le ka ngaka e mamao langa ka. E iei le tangata na te alu e o ianga ke maka inga ia le ki ai mamao. Whamaila o le ki ai piko silinga mamao. O na alu le o le tangata ua mata. Fiu wisi e kudi e kue le maua. O na uma leo le na aso ai whapea upua vaunga ngana do ina se ua maua le matati au le nei aso. Maua i voile o ngā upu whasa mua o na makakia. Ioi, o ngā ora kangaka ua matua mamao langa kia. Ua fiu wisi e ka. Ma kore ka alonga. Whaanga tama mele whai. Ai ai la makangaka vo i ele o ka alo. Le ele o ele whapeo se re kaulia. Ai ai ila tau o laile o ta alo. Ai ngā o aku e maka mata puai. Iyo. O kua mai la o le panga. Le whakamai malai, le whasi maki le whai ka alonga. O tua mai la o le panga. E whaakuku waika ngaka ie. Tangata ie o atu ele tau lia. Vo ele o kaka. Ele o ka alo. O ngā whamairo la i o kaka le whai ele ta alonga. O kou ke kuku uma mea ai tua o le panga. O le mea la kou ke whai. E re kou ngaruenga ka haua. Ma fu anga ngā fia whao ngā ele tala lea. E wha matala tu waila ngono le nei tau sanga. O re ngaruenga la e whai e o tau e o mai e mata ma mai moa. Tau te tutu i tu o le panga. Po o tu o le muli o le panga. Ma kui. O ngā maua i role o le upure kere ngā whao ngā e le toa tele. Tu i a muli papanga. Pe o lai ngā kui a kua o le panga. A o lai alo whaiva. E ei le tari tonu ngole nei fo i vai tau o tanto iei. Sa o tau whaale le fulu ma o tau alo whaiva. Ai sa tu i a muli panga tātou matua. Iyo. E iei le kangaka kalo mo oe. Iyo. E iei le kangaka kalo mo oe. E iei le tangata nana anga pongi mo oe. E iei le tangata lana ta pua i mo oe. O re kele fo ila o re kaimika kou ke mati o lunga o lalo au kafa malesi au kafa. Ai ngalo ia i tantou. E iai e o loo tapua ia o tau whaiva lofirima. Le lai mafua i vao ngana le aturu. Iyo. Malo sa tu ia muripanga. O la utala la lea mala ufa malo. E whito i tonu ai nei o tantou tua sina po le lau sina. Whaafkai la kou ka pua inga. O te loa o lea ua tauta ia ele nei tau sanga. A whai o ele tamaititi a onga, maua lau whailonga, maua lau makakia. Sa maua lau makakia o ngei kausanga. Whaafekai, lea ngai le sili le tai, i lor ka pua. E iai rou ka mama rou ki ngā, o lo nana ma lo papa. Ngā
omi mai. Tango omi mai runga. Iyo. O tango le o fa pe mai ia o la me alofa le na mai fa ka kainga le la va kura ua. O la me alofa na fa ye si o to rua. Mo le nei vai aso ato. O umana polo misi mai. Nga o lo wala ingura o ki. O waru o ka fao ko e fika Amerika i mo le lunch. Iyo. Ia o saudo le faila por kalami. O fo ia kwa. O la kurola ia fa singa o fa af. O ko la ko faila utina. E va. O le promisina o le promisina le promisiana ia armato ainga. Mo le nei vai aso antoa o fa kula ia. Fa mo le se todo. En fa ka o popo ko man vai aso. Iyo. Ole ala se me alofa. Ole se me alofa. O faya ele pele mo oi. Iyo. Paso mai. Iyo. Wa iris ko nga me alofa pa penga. Ele ai se tupe o te tauwi atu ai ele ai se a rio ke fasoa kuai. Ai o te ofo i nantu la utautua mo oi le ne mai. Iyo. Ava peo o ngaia o ese to orua fa penga. Pai ai ese ro o lo fa ya oi. E fe lo va venga o ngi yaso. Wala nga iris kan kai fa penga. Mai ele ese kupe o ke makiva. Ele ai ngi makaua ngai ke sila fia. Iyo. Wa uke o re nga pengfiki de mo. Wala nga iris fa penga. Ai va mai. Ai paule nei o te ofo inatu. O te ofo i nā ndula o tautua mo oi. O vaku, o nā ara kaukua. O te usupo e whailau breakfast. O te au mārosi e whailau lunch. Ia mau te wha mahoni fo e whailau dinner. Ia ka pauana lau ka lai whai eisi o tō rua po o lefo i oro whase e o i oro. Ia nai whairore i ai. Ia o ai eika. O ai eika nga kua inga whai. Pa wane mea. Au e te wha o nase mea. A tara patu li pese lau i loa au le lei. Le sunga ia shailo i o e stau matafa. Ia sunga tautunu. Ia le mafuta mai runga proklame le van. Kasi la le ka ngaka. Wala ngai whai awa ia matou sak paikia. E whai awa ra o ka mo stau ia matou sak paikia. Tasi la le tangata. O te ro fo i o vai aso polonga nei, o vai tau polonga nei, i oe. O le soifua, o le fesili ante oe. O avea... Pakura i la wari ia. Mangava mai o mai lunga ngai. Awa atou no fo umi fo ila lo pamsten no fo ma no fo anga taula taila lo. Ia pe ia le fo ile le o kokei. Io ia matou sa taua papa sa ka. O va asia si mai lunga nei, asia si mai. Ata lo fa lanti a kono ia la lo pau ma fa tua. Pa o tanga ia nga te fo ile. O ka manga rua man lo si o tu finga e fa pe fo ia si o tali ia junior io le malanga mai lo ia male la to wa fo mengi ia sunga antua fa la to au malanga fo pe se au fusu ele au malanga le oli ia fa pe la tangata a lo wahane so fa ya lui le mafuta mai na fa talo fa to el to maftanga io
o ku ai ngā malanga ia fa pe o le ua e malanga mai lunga nei fo i le te taf asi mai lo ai ngā matulanga uma e le ai ase ngā ngau ka whao ia mea e whaia iyo ala usu le tae ao mo le vau tu se pe ua mauanga ia vangoa le leia ia awa fo ia nai fe au e maua mo tantou nei lunga o gilan a jalo fa tua ia ila to uma o le fai malanga mai la lo South Island a fa pe o le te sau mai la lo le South Island nga ilunga ia mantou le North Island hi mai and welcome a jalo fa jo ia so alo setu ka ilo se fai manga i o poru a o lo uanta te lunga o le fai manga ne o sa vai so ngai so alo setu mua ale to fa so alo se tumua ya me se fo le to sile ma to mai fo isa mo ke ro i po sa mo po ni New Zealand le ga te fo ile ya oni so le to tele o to se fa pula ukala le ole me alo fa le mai o e a so ko fa ka wa ku lau vai sa va o si fa ta o tu me alo la me alo fa le kasi fa ka wa ku si ka ku fo ila lo le va nga le ko mengel to ya e fa mon mo le a misa se fai tau atu. O lau mea lofa o lo usitai isi o tu o lua ma ia o tausi ma le wha maoni ia te ia. Pauanga. Ma loa i lau sunga mo le porkala me mata ngofi. Oh, paki kako. Anga wha apei umala. Tato teito o lua o kakare o lau vai sau wau. Ele ai a se me fai nga kai ngi sui fuang. E fai ngofi e ma me o ngi sui fuang. Iyo. Kasi de kia pula ai konui o. Malolo sa ia to uma fa jalo fan tu le vang o le fi ia e le to fa so ngia. Ma le to sile ma futa mai Samoa. Ya daga to fo ile onisio o to uma i lungo le porkalame ma lo le no sai ma lo le fa to to. Ole ata to atu tanto malolonga. Amai al tanto malolonga. So kai Samoa. Ele songa ya mau ia po ama se tala o whaataunga ma le pisi o lo ia isi o tanto o tunu pele o Samoa pe mai atato marolonga fai sau ki o kebesi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Sayoriana, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Sayoriana by Till. Every gift has its own story.
that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Timber one chile with total suma 5 minuto te nei le tu live fa ile tau tua fa wa wala Blue TV me ser proclame mo tau te yae. Mara mo wia favor tanto wo jero ile nei vanga on la fiafi aso lo suma valu le aso tofi lo suma valu ole nei foi masina fai toe o seanga ona tatu tau nu le tini ya wa fo ile fa mai ai no favor nei tu sanga o te fie fa ilo atu ole o mo ma so te inga ya mara o kama fai news ole tato fai li poki le mo sa mo ni te minanga o fesi pisi o va ya le songa ya mau hunt por tangata wa fetangi si ele to tele lungo le proclame le mo o fie pa ile ni tangata io o tamaita ila to wia ole alo fatu lunga mantua mo mia lo la to fia te ilo fo ya Michael Jackson pe to tusa male puru no na o lo to tele ina ia ona tau pa ia tu manuel ko si masi va vera ia tu ila suka mau ia e si o tatu o tunu isa mo le vai nga o le fiafi malore so fo mnuia Ale wo fo nga ko nei ilu mama otole parlemento samo yo ya nga fa angoi fo ya nga fa angoi ya lo banga ya pu ya ku lu mai ngel mau ka fongo samo ka po kalam yo wa makwa ingu ngengo fo nga ko yo ole le office of nga palo tara fa sanga mai le tu wala tai ya o nga ole malo lo nga ngal malo lua ba yaso fa fe no ya ko le malo ka ko ngu fa nga mau ka ko fa salawa po kalam no tata ya le tu la fi mala fi nga sata e pe e tau atangia mai lau sunga mau e se fe au taua le te tau morimolia mai le larolangi mo le anga i luma. E a fuai o nga fai merka whakarangoanga i luma mo te fono le atunu. O le ase whaalilo lilo lo ta oto i tua antu o le. Wanga o e arwhale whongor ngai kai mi maranga o nga erele. Se mwhau e saunoa. Whawhetai lava mo le whawhesili a siata e serka ua lau whesili. Ma o au foi. E kasi ale mele o ke sau se yo ku ele o ke fa ma se yo pa i fa fongo o mo pa i fa fongo ke lo mo dia ka ka vale asiaka e si paka o lima pe o ka fa fongo o nga wa so ku la fongo yo o lo winga ya ka yamba i le mo ka fongo pon mo to parliament o letunu o lo yesu yo su fono sa mo wa ele ka rienga ka so ku la fongo ko ngi bo yo ele ka dia ma wo ko yo langonga yo kingo le loka pa ya ko pesi paka o ka lima sole langa foi ole ave lo o masui fai pule e fata u tola su ke ka ko no ku spaya ma wa fai o masui o le kubalo e ke sawe e fai fina ngalo le tubalo il mot fono samo ele ma mi lang o sor kula fongo yo mai i de mera le ala saka e se kai mi o ska fa kalang se ka kalango ngai ile suyo ma ko kubalo le sau par pala i de mera iyo le ngai kula ya ka fa nga solo ako ngo se kai mi ko pa ye asola ke ka ngo si paka lo di maso o ke le lo po le me o fa si paka o le po yo e ma ko ila ngonga e ka sa vali lungo le ngai si ma asiata ma le ngai lo ko ka ke la ngonga le mamalu ka ke la ngonga foi ma pa i lo ka kingo mala ka fa long le ya ngai ka ko ku au ma vai wala ngo mau mai tia yo pio le nganga ngamar fa mo asiata malo fa tai moni lau sau no ngai umalaka ko fo ia ilanga o ke fia so e a kua ko si paka o au ai o te fia sia mo molanga o le tate tala noa i vai tau or kirisi masi ai mai se ua puru nau nau sa moa i au te roa mai se foi Australia ma America ma so se tafalolangi e fia mala malama ma fia iloa e mai le kirisi masi ai mai se o ngai vai kau o le fa ngaso wani mea mana nei antu tupu ai mai se foi lau mai moanga ma lau mai tau tu sa yo si o tanto o tunu mau Whaftai a siata mo le avanoa, ioe, le aku ngu uringe ia le aku ngu esere kupea, esere kele o ka mau ainga,
Iyo e. Mai lava ile vai aso aki e whainga whaakau ngā mor ka penga ole. Ole. Whamakuinga kisimas. Se wa wa ia siaka. Kua ukau yang ka ngaka uka kasi ka e kolori e koso. Iyo e. Or kolori o mo meo meat. Or kolori o whalau ainga ma kolori o meo whainga aki. Ora mi wala kala. Kasi ka whaakau e kolori. Fuai fola e fuai kolori ngai kolau taxi. Ere of. Le au kuar whamoe boe. Kele ka mau ainga sa mai. Ele ngaka ngai ka ko ainga malanga mai. Iyo ai wa makwa kele ka mau ainga sa mai. Inga ainga ele mafainga mo sa ngoi malanga mai sa mo ya siasi I ka ko ainga mas ka ko ainga mo wala ngoi e la fo merceling. Iyo nga mau foi ka ko far kupe me foi le alwa le se kupe le se cash. Iyo ai mai sa ngai la far kupe. Lo ke mon mau ka sia ka langa sa ku far kupe. Mo ya le nya kupe nga kala. Ai nga walo ke fia mon mau winga ko far kupe. Iyo le la nga o ke fia mo mau. Ale la o fa ko mon mau sa nga lo wa umar cash o ngale. E ai ngai ka malanga mai no itua malanga mai so se vai ngole ku nga kala kupe nga ova ku marka yafe iyo nga alu kupe la far kupe uma ko e fakar kari se ya ru se si ya fo ngia mai se kupe kai ile main e mai kala kupe ngai ka kai o le winga la kala siata ua makua I keller ka mau ai ngai ngai kan pupu ya ko mo fo e ma vai for ngai pidio ka o vai kai mi osfefia a mai se ri poki mai le vai ngolo nga fam me ka kuper ka ko malo ile oso ma walunga lela ia ngir ka ma ai ngora ku ngi ken pupu ku langa fa nga fa kaunga marka usinga ai ngalo ken mo kisimas sole asia ka ke fa ko nga ke wo sioki po masima ngi yo le ai se ai nga aka rua ko e ava ko se po masima foi le ka ke mi ka ma ka fa po masima e asiro ka nga kwa o sole e rua ku la fa po via la ka ri o po via ai la ka po via ka ke ro ma yo ku langa foi yo ile saya ia fa nga fa kaunga ile aso foi nga kurai makisimas banga ye falo longa kala kongo la solufu lima iyo nga kala falo lo la ngai au sainga foi tulo warka ko ingon bala ku kero le simeng siok ya siaka or fangwingu marka aisa makwa isi yoki fangwingu marka aisa ongole so le fa ko le ngu le wo mai ka kaya la lampa pa au fafo la o mai ingu ma fangwingu ngi nga ko foi ya kla ya fa le kongo I ma ko iyo wa I mak fai o ngiu o fangu wingu I falo o loa o kanga aisa o fangu vai ile ingi fangu vai ko e lau ele nga fa kausi ko fangu vai le winga la kwala pa fe kai foi nga yo ka ko ai nga malanga mai wa mai sa ka mau ai nga ngi si ko ku o fe lava le me lo ala lai pe far kali malo pe ngo foi ko ai sa ma ko isa sa ka mau ai yo kali ko mai sia ka la kwala le fa ko kile va ai ele ko ko wo so ma walunga fo ka le kulanga me ka ku per ka ku ile ngai ka mi pupu ya fa solo ku wa wa mo sia ngo ma kyo ma se fa ngo ka fa ku ai la manu yo si ave ngai ka mai ki fa ka ele sa mi se tu lo lava ye ma se I ko ya ola ka au po ko le yo ka o ka lima bo ka vai le yo ai ka ke wa sole le ma usa ma ko fa le ile kumu fai wa foi wa kele fa mo le ku o fai mar Christmas pe yo reunion yo pe yo aso fa ngau mo meu nge yo kala nga keu ia le nga fai sa nginga ngir kaulang ai o ku ai fai mo meu ai nga me fa pena ma ku mako soli mo ka yo ngo ai nga ko fa le o kas iyo o le mela mo ku pole mo ma se ma fa le o laki la ka lie nga ku o yo sale apa nga malalo ma soli nga nga mo si mako si ma ma sanga nga pa ya ku nga free le ngonge free sami iyo ko free marka paka longo winga wa se fe mai le ngo sukala le po mo longa ai ku langa lava malo sia siaka e ia lo kar ko ngwa wa sa va ia le kelo ki ke malo le traffic I lungo le ala ya karsia ya wa le mai se ri pok ya malo pe nga yang fa lave ku nga sa ku ai ia lava lo kar ko ngwa e le ia ngi fa lave e fa o a fier so fu sa ku la mai kai mi os fia yo ku langa lava malo si sa va ia le ka ma fa mar pule sa va ia lava ka ma fa mar pule fa fe kai fa nga malo sa nga o mai lo fa nga malo le ko kapungi kampangi foi le le lova le fai ma fangu maro so le lova kapungi ma le pum fa pa o le fangu maro so le pum wa kapungi la kampangi nga wa ka ko va so le wa ingu le taula wa ingu le vai lima wa pio ngai pia nga le nge ya mako yo vo le ko yangi ngunga foi e poko e fai puka se tu lo lava be fai u vevesi ma fu mai le nga fai so nga a foi nge ya ka ko malo I fangu maro singi fai si ma lo si ole ore si pili pole vai la aure le ngau singi a malos pio ma fu anga nga le nga fa le kongu ma fau
o ila ko e kau mafai male fau kuanga mare soifua maloloinga lesi se fulu lima kau sanga lumangai wa fa ingolongo wa maka ngalu pe ko o ngale pior ka vale voile le alu awo overheat io fa fe kai fa ngamalo wa ka pungi nga nga foi pisingisi ele sa ngale mu wai ngai kupulanga ska ko ya mai so la ko ka on fiela malo si malanga fa lo malo va dai man ya na inisio tanto tala to do meolo tu por Christmas tau ma wa tala li es furu ngo ka ko peperi ngare farfailele fana na uma soifua mai ile aso tonu por Christmas ke lele fa ngumela li motato wa tau mo wa sina wa o to ngai le va nga lo sua mau fa taya siata sole ke loe o se fa mangu yanga le mo sa mo ke le fe au le mo mai i pepe es furu ngo asiaka a we fa nga kongu lava ile kai mi kongo Christmas io lo winga o pepe ngi wa so fa nga fa kasi mare di fa io no ngola kwala ka wala nga ingi pepe fa ngo ya Yesu awara ngola kwala lem fa nga fa ngo ka ko ya Josefa Maria ale yai lava se pepe wa fa ngo ya Yesu a kongo ala fa ngo se pepe ya Yesu ola ke lese nga ruenga ola am fa nga o se fa mangu yanga mo sa mo le mauang yanga fo po ngi alu toto ya pongi me alofa o fa ingoa lava mo me ngai ka ko fa ngau mo me alofa mai le tua fa fe kai i le tua ingei me alofa wo fo ya samo io ka wala mai ngai ainga ade ngola kwala e la fe siri ke le ari asia ka lo ma fa o le fe siri dia fa fa fe fer fa ile pepe fa ngau pongo ar Christmas asia ka pi o fe siri nga ya si o fe siri o ko le fia mo so ka nyo ke fa fe siri ya ila ko po ngai ngali fo o fa ma ia ina ina o lota ua mai le tua pole le kaimi ale io ai pio se fesiri fa ku banga ale winga la kwala o se fa mangu yanga mor ka ku le maua nge yanga fo ile kaimi kongo Christmas io male nga fa lola set malo va tai io o fesiri foi ngale au ke ku fesiri ai se man ia la sunga mau ai mau foi ngai pepe fa ngo ya ka wa o popo fa koi foi Paranga pe yo ta wale wa fa mangusinga inga ma fa fetai fo I lanto o ile good timing fo yo lanto fainga ya me se le pa utonu la ma soi fo mai e wala nga sa o lo so nonga e tele na fa ngo wango fa kwa ngafi e kele nga fa ngo ya Christmas ya pe fa ngo ya pe fa ngo ya osana pio ya se si fa ngo ya Yesu e te lora le kau sa o lo so nganga ke roe unga fa pe tu e ke rea se nga ruenga o kau ko fai asia ka ku sai balau sa nganga foi po yengi pepe o auya ka ino ya ke asia ka o auya mau ki ngo o ye pepe fai ngo ye ka ai le ka ino fai ngo ala ya mau hunt wa foi a fai o la wo yengi ma tu o fo fai ngo na la fai ngo ya MJ a fa nga wi for kama a fa nga wi for se kama asiaka lo wingo o mau junior a fa nga wi for se kenge lo wingo Mary Chain e pi tau atangia mai ole tau fa le o mai I mani me fo ele o ro ele fa koi fo vai ta wai ole ta fa pe ole wa asiaka pe ngo fa ya ku kai me wa fango o mea uma wai lo fa finga ko ya o me le ku kupu ele ka o fa finga ole o me wa ku kupu o mea wa uma kukupu maisi ma mea uma wai loa uma kinga o kama yo ko ya la o mea le kukupu se por se furu ka usanga luma o la si fakari kali yo ma lo falo lava set o le va vai atu foi o le o to e fola mai ele pulengo le nupi fa manguyanga mo o ko ri sa mo ri le si lua ke si fa pa se nge ko kala li ia yang wali di so le lo sunga ma baka ukia e mo moli le nga fa fetai ele fai nga malo o kula I markai mingai por fatu tu ele tu sa mo tas ya a mo modi e foi malanga fa kai ele minister o tupi yo ya por la fionga fo ya lautimu ya wele se fo va ai ya male kai fongo no pifa kama batu yo malo pali mola yo kusai foi malea fa ko fala inga wa mbau wa ile lua ke si mare fa pasi il fa kan nga foi ngiso kuskala ma fionga fo ya la timu ya na ya so mabaya sa fa pionga nga yese fo fuanga le malo e kala le lua ke si mare fa pasenge dia mo fa ka ngol Christmas ai pe kai nga ko liu ko fa ya la pingi umala Christmas o ku vai kenyo
o le ko ya o nga longo vinga la langa la ako ave me anga ka mai se tu lo la le langa air ko file ile ila fo ngi tai fono ia mal minsta e ana matanga luenga le ku usa o lo ya yang wadi nga pa o yang wadi pingi ro marka ko lua ke se mar fa paseng o le fainga le faia siata e ha fia o mai da fa sa fa yo pe ke ngo for fale a la ila sa fa ngai kala e ke ha fia nga e faila lua ke se mar fa paseng yo e soangi male au nga mar fa mo le wa mai malo pio fa kumkumu nga fa mo le lua ke se mar fa paseng no pifa mo le ko ka penga inga ngai fa ngau dau ko kongi piria onga yo a fa pe fo ele ai la ma fa ko kongi e pro ke million al piria onga ka sala ako ai fa nga fa ka wengi lava onga fa ka le ya le fo ka usanga e ko kam ki onga ma do fo yo ai le nga fo le fo for ka usanga ai e ku lo ka li polo ka finga ma o fo pu ma ki oka yo e mo le fa fetai ile no pifa ai mai sel min sta ma fa nga malo ile foi fa ma avenga le lua ke si mar fa pase okay lo la pase nga ya siaka e si le lo fa mo muri e si le lo fa mo muri kala aba lo winga o mo po ke sok lo ka kong e wa ke o ka pungi man no pifa alo fa fetai ole anta o mai la u fa fisili tanga le nga fa ku la fa so ngai mo fa nga me no fa se uma ka porque se masi o nga fakura sa ofisiri nga ngi som ta upula tele o le ngo ofisiri nga ila tunu o le asa me lo fa sa fa yelo to lua po la fa nau po le pele mo oi e lua la ofisiri o le ofisiri ronga lua o avea ngai vai ka wa sofia fia o se avenga polonga e amo pea pe o se vai tau te fia ya ele le ya la ofisiri ya ku lo sunga mau ya pe finga ngalo ye ole se me ano farkinga ka ki ka mai ole se me ano fa wa fa vanga ti na ainga ya wa fo lu to ti na ni to sanga tu sai fo yo lu to tua male fa fe kai kele asia ka mo fa fe si so le ese manga yo le fe si ke lo ele ai se ki nga ele fa ya se me alo fa I fo ngi I va lu ngari ele ai se fa finga ele fa ya sanga me alo fa sion ko lu ya po ka malo loa fo yo la ko kai ko lu le la ka dia uya o wa ka fainga wenga ka sanga ako o le ala le me alo fa lo ko lu sa fai mai kia yo wa pe mo ngela sa wa ka ki ka mai ki wa mo ya le mo ngar wenga e fai mai ngai me alo fa ai mo fa ngi ngar wenga wa ki fai mai se me alo yo o le me alo fa ke lo ya sia ke no e vo ke maka muri ka o le me alo fa ko lu fa kia o nga fo le lo ke lo po fer me nga fa mai ma fa fa finge e fa ila nga me alo fa o le me alo fa lo ko lu fa e le mai ya kia ai nga fa di men fa pe mai hani wa vai men o me alo fa le wa e a maka fo lu o lu fa wa fa nga la ku pe la po lo nga ka nge mai ele ya lo fa finge fa ka se me alo fa me ma wa ya fa ka ku pe la po o nga wa fa si kelo le ku pe le wa wala ikiki ako ku ya pe ya ngo faya ko ako lo po ele o mafainga nga pe nga ku pe nga duma ele mafaya o ngole fa u lu su senge marka isu seng yo o le wa lu se ko ru fa ka ako la po e sa o ma ye fo ka ma ai ngor ngai ka sanga la fa sa u nge ko lo fa ma le nga fa lo se alo fa vitai ola se tulanga vai nga fo ile tulanga tau la unga pasese ya ele na wo sida fia mo fo le totele le sia unga ruenga full time o keren kaka ki ngi vai ka ur ki simasi ame se fo oni pasese por me o le fo wa livi ma o e wale o ko e karia sa ke fongi o le fo ite manolo asiaka kulanga o taxi fa fe kai mo fa fe sidi ila uava ai le kulanga o pasi pe ya wa le fa ka fa le kongo ai pisingi si pasi kai mingi onga wa le ngola ukala wa fo ngi o ku wa onga wa pe wa onga manga wenga sa fa mo fo ngai pisingi si ya pasi me fo la nga kai mingi I va ya so ya malo lo ngi ka ko le lo va so ngi e mo ya fa le o yangi pasi o fe wa pasi la pasi si mo wal pasi sa mo le ku malo fa nga po le ku malo ale pa ka kasi al pas le ku malo sa fata kasi pas se vanga ngai la le ia fi malanga inga le vao moku la ya lu fa solo ako pasi le va o nga le fe wa ya le malo le ku u le vao polum sa vai yo so le fa ke ia fo le vai so le e fa nga ku la kam la ko mai va le fa kon kon so la ko vai ku foi la ki u me le wa foi lu manono tai so le ko
kele o ngai ainga malanga I mangongo kai e ho foi se yasi ngai ainga io ele nga kala ngai ainga malanga mai tunu mau o ngai ainga lava ngi samo io ar ku langa la taxi asak ale ai la omong ya sorry asto nati pe ole anga ka mai io como pusa siliva como le pusa le ku e pepa waka lei lo po fe aku ye ar ku langa fafsi o ngai o ka ku kangaka e fale o yenga ka ki e mai atunu mama o pe o kurisi foi e pe o palalangi ma ka mai se ku a ngai o ka ku a inga o lo malanga mai ai wala le me ka fa ye was yoki rentals wa kele ka malanga mai o ka ku ai ngai samo ngai a wole engi rentals e mo fa fe kai foi la wole engi rentals a wa fa o ngai le wa ngao taxi so le ke lo ya sia kal me le wo ele nga kan ko kongi pa se fai mai me alo fa ko fai mai fa oso io o passe se saka ini makala so le wa tu ipole me io wa 15 tala to 20 tala sabo io le kulanga nga bo ya wa eser kama a inga bo ya si o ka ku wa ku io ai o mai foi ngai ka mala ko fa ka ke lo ina ko fa ka le ku ainga mingo ya ya se kau vai aku se fai ma tau wasai e si ua wa ka perong ko ro wifi e mau kingo io a ma pe ore nga hotspot le ke fongi se uso mai o sion todua ora mau kingo wa ya se wasai foi e vai ma e ser manga ole asa to ole asa ko wa si de sila mai ka ko o fai li poki so mai samo amata e sila fia ma e lo to ora ma kwa manga ia fai li poki mer sunga ya mau lunga tato program kwa fa sa wala lau like runga omi mane like male love pe afa pia e te io ina ora mo kwa manga ia ora ko fai li poki sene ora ko inga fai li poki e sa o ile ale mama ora me ku mai entongia ko ka ora sunga ya mau han se ka kausa iri langa ole le ora lo ko ka ko fesidi ora ata te lunga le la wa lunga ka ko fesidi ya alanga ole wa fale tonu mai o ifo ileno tau tarusanga tuai e tataua no o tu tau sanga fo wa isker fo forward sunga ya mau io fa pe fo e te ya ilo lo fa o ele te mai mo mai a fa pe e ilo wa tu ele tua se loto le leimo o e a fo e so ange singa laptop le fo ile le mole fai mai e ka ko ia o le ale me tu wa ina tu langa le leima tu langa a lofa fo ile sunga ya mau ia a le tau wa me ina mai ngoka ko ri poki vai ka ko sa wale mea pa mai la vai le ya se me to tu after ya tu de sunga ya mau se ko ka ma fai ta to vai nga to vidi ya pole ale tu langa ro ta auto mai se ta to so ta inga male sunga ya mau ai il fa wa mai le vai nga le fa fita yo le wo to si de fanga sa mo me se fa fonga mo ola ma kwa ma nga ya le il tu langa lo ye ta to tu no sa mo tu langa fa taunga e me se fo ia ole lo lofia tori totel e disa ofisili ngofi ofisili tori sunga ya mawe winga i no folo fa yengi ma le sila ofisili ke ofisili kwa ya mawe e kusai su engo sem langa lengo fa along ole ai kaula vea mau i le vaenga le o su sem ai le perka ko ka ko fa solo pe lo to mo wona ma so tinga pe fa pe o tau sa o tau mai tau atu ia to e fa velo ia tu i lau sunga mau pe fa pe o le to mau o ta so tinga ya sa wa ya seta ia o le ngo fa ku le tunu o la fi nga o mela tunu fa mai siwa wa ka pe fo ile le se fa tu le hotspot fo nga fa ku le yo ka man ro e siwa la e wifi mer ko inga o le ferfongo yo ai fa ta ya to le wo to mo mai le ta fi so ta inga au ka karango ai tu langa fo yo lo ye sio tato tunu fa ta ngur Christmas o le fa fisili le o te fi au ka ye Christmas ka kere imeis o le se tu langa i sau sila ma se ma tau fo ile au lima kango vale ma au fa mea e nei vai tau fo
E o kau mauangi ngai niu se winga I kamanga a o iai fo ni nai fale o loa te le aina tatui lava ma sa vavali mea mo I fafo. Le ase va inga oro iai tatou le nei vai tau e aso fia tu sai fo o le au fao mea mai lan tau fo I fa ata mo mai fafo. Asiaka mau ki ngō lai kupu. Mau ki ngō re kupu or kulanga nga. Le mea mongi wa le ngaka fo nga fai mo meo o security cameras fo ye rungo farolo. Po kamera fo ye lai ai mai ai rungo o apa farolo ai le loa kwengis. Ele ngaka la ngai fa fanga mai rungo ngaka mela. Ai wo fo farolo ko inga malo makosa mo. Sole. E muringa fo kamera la pipi farolo la usai ngai farolo nga. Ai mau ki ngō. Sa ia ka kai fo fali mea nga. Au fefe. Awara kai mea so mai ngar kai foi ngai le mai no Facebook. Yo. Ya, o ngole le fa mau ku mai se ni poki mai tanga ro malo pe fia ni ka ko ka fa pia sa yai. Awa fo ngi ka upu sa ku por kem ko Christmas. Ya pi ngala le fa ka ako we mau mai se kai mi. O le afia fingai por ngai vai aso. Ya la fa ronga lo pu ya ni malo tato tu no mar fa lava set. Malo fa tai. O lea wa mai ana I mata upo tau le I asfefio Christmas. Ai, o la whaafisiri leo kifisiri tua I manua maua le tātaimi I ai le I tuatu fo I leo o lau sunga mau e wha au langa o le te tāpena I nei whaipoiponga manisi o tūlanga. O lea se tau, se tau ata vainga fo I le ro Samoa o le uko e saungi runga resu enga o le tamare o Sam le tau sa iri nei. O le se vai ngai to tonu la fo tato to o pisi ngisi o vevesi o le har ko inga su e fo I ka mo Sam I lunga pe o feo haingi leo o fisiri solo o so faingi ainga matulanga fa pena en fa na tau so no le vangale ya fa ka ya sia ka mo fa fisiri ya okay no ele o ko e po ya mala e fo ile ku o ngole wa mai fala o kelen ka ngalo leo le pepo fam kala I sai linga fo yo o le sunga ya Sam. Ia wo ka koilo uma Sam le ka kala ngo ya. O le ai witness le o le maka upuren kupu I vai tele. Ai pe o fesili le o fesili asia ka fesili le kupu kai mi ngai I fina ngalo le tunu. Wa ye lo ka ko. O le wo mo mi an ka nga ngo le so song era ku. Inga ia ka wa kupu fese vai pangole le ye Sam. Ai ke no la kilo. O le iva se fulu iva pasenge o le ku huringi. Pe ngo fo Sam le la ko ai. Ele ka nga pisa o ngole e pui la ngole moli mau le. Io. O le fesilia sia ka le wa ka apengi ka mi ngai Samoa. Pa kala mongi ala wa ngai fer wai mala pasese. O le fesili ka o le ale me wa la nga su Sam. O le ale me wa la nga su e fa ka piko Sam en tanga ngo le. Pe wa tanga ta vale se tu low lava le upu to ya ta. Pe wa fa ye Sam se so nga kula fongo wa. Fa o se maliu o le lava se so nga kula fongo o se so nga kula fongo wa maku ya se maonga onga se kulanga wo ye wa ma foi lava onga su e fa ka piko tala ngo malo e Sam o le fesilinga le fesili ka kai mingi so o se si lava e le nga kai vala au mai kia ka fe ka wi lunga wala o pa se e pa wala o ka le ka asiaka ya se ka kia ku pe malo wa ka nga mai sala ku fa mam na manga le bela awa e pe on si la fia foi la ku nga mai lunga pe pa ai ngma fai lo mai o se maka upo lo mo mi ai le o mafai o la ku ngi e se fai nga ka o la to fino alo e ka kau o nga mai o I o le pe ka kau nga fai mai se fata no nga male afionga komsina po la afionga ya o pa au po I lava so upo po la afionga fo ya pali mon lisa ia fa amala malama le ku o le mafuanga wa lai o nga su e fa ka piko ia tau le foi po le usa fo ya Sam yo wa e pe lava le maka upu le wala wa lunga kai mi okay longa su ya ka usanga le su ya le ape foi le ya lo maka upu le yo la fa ke le nga foi ya ka pisa I lungo o pen ka failang wa e pe foi nga fa ilo ku le sika ko por kala me foi asia le nga sa ngora le komsina le e le ma fai o nga fai yang I mori yang fa sanga I sesi ingi maka upu lo langa mai polo fa pe nga langa mai mo mengio o fake pages mo iku lau foi fa foringa I lunga la pio foringa le la nga ka wa I se po kala me ai pe ya le nga le ka fa solo nga lo fa solo I mbalo le tunu le ai se se lo muli I pages ya la nga pio se ka fa solo le me o le update ila ku ngui kaimi uma o le aso o le mingu ki amo I ku la ma sui ma le me lunga
ma ore kala fu ngana fi fa longo le ku anga fa pe ala ua mangingo ke fa pia man ka ngal le mga mia Simon ka upura ave mo fam sinonga kongu ua fa ngo fie fi ngalo le tunu ar kai mingi ya la umong ya le fa kwa sia ua nga ore fesili ai le lopo arkat malo fa tai lo sunga mau ai I lau ma futai to tonu so tato wo tunu ma meolo e fetalo lo ai ole ase kala mai le lo yesili ai se awa ngungu umiele lo yesili wa e peinga ole kua leo le kapisa mai o fer ka ko lo yesili ai o koe maua se update fa lo ko ifale lava ya tato malo wa la ngai monia ele o me uma foi o fa pe o live mai lunga mo mato ai il fa lo to ifale si o tato junu o koe maua mai se update malo le fainga malo wa o le anga ka kia le la to saunoanga e te tau ona sia ni tangata va tu so inga ka upule o ka mo se update le va nga fa mo le mau pa tai mo fa siria sia tai kai mingi ele ko e mau mai lava se kala ba ka ko malo po o le ale kulanga o yen ka upuni o ngo le sa ave fa kuanga le official lawyer si ile kai mi fo yo actia le sunga fo ya ile sui pa le mia ya te vanga yo se fo pon fasio kai mi o tu ese ile te mai pa le mia ono fontanga isi atunu le sa ngaka mai nga e sa ka kaula nga uma so yang fa kulanga ma ko e fo ile li poki kong po le ase kala mai o nga koe longo I foi lo le aku o nga kaimingi e ka kau lava nga longo mai le malo le aku e kusai mar kulanga le ile kulanga le lo ya siri la fe nga seta ila wa kilo ye e pe lava ile o mingoi se mea ilo nga ka ko le wa o ma ku yang ruenga le wa malo lo nga ruenga lo va yaso longo winga e lo va yaso e le ai masenga ruenga o faia e lo va yaso le ngofo ai e le ai masenga ruenga o faia ko ya ko fa wa le sa fa ya lo ya sili ai le ai lava masenga luenga se ikali ai le nga lala le mbalo le ku ile fie fa longo mar fie ku vai I se kala mai ka upungi io le winga la kala o nga fa o ngo ya ile le kuskusi di ma fo ile ile wa le wa maka nga mangu me ngar kai mingi o le a RQ kel malo fa asia kala mongia le wa maka nga fa longo inga le ule o fe el fa nga malo o fe ele fa nga malo mali anga wa di poki le lo ya siri ko gu de kapengeka wa levanga nga south kat yo wa le wa mo le ule e pe yo le la kusil di mo ka nga o fa nga malo po le ale la ko nga yo ingo fa yo o nga le fa ku wa ye lo ya siri mele ai wa ka nga fa siri poki lo ya siri po le ase ku langa o ka ki le ngai kai mi ka ia o nga ko mai le malo se o si mai se ka wala mai se fa kar kala nga male nga fa lo set malo fa tele lava ole fesiri la worunga fa ya mana ye tele va ngale wa sa no fa la we tele wala nga ole fo e mai tau watu ya e tele o lafi o manantu malau fa soa ole a lava e te sau iluma ma e fa soa le tele fo o taimi e me se fo ia lava por kalame e fa so ya so te tasi ole ya te aula ole fesiri le ke kuri matanga wina o le fisili le fa pe mai le lo ye sili pe fa pe walanga nga ole hia sei nga o kala le ka ke fa longo ai ai le isa wale lo ye sili e sa ngo mai ma fa me sanga press release ma sa ngo mai fa pe mai ele o lava mo mau ele o fa maungia mo mau a Samuel ai pe na o tala o le au mai lava fo e malo e tau wala mai le fiona komsina ma tala fa asala sa le tua o le fisili la le lo ma fa fa pe o le fa to fa la inga lea ele sa ole mori maua a Samuel o ai la le masaro salo iai lo no wingo le la ka mo ina le masaro salo nga fa pe nga fa fau le mori maule o ai kongu la ma fa nga fa winga lo no winga la pe a fa pe nei te tilo le ta oto mayo o vainga lo no winga la e ma fa ngo ka fa pe aku o le la fa ku nge ya la audier marie ko fa ngor me le pe fa pe awa a fa o le tala le au mai official lo ya sili o le nga mai ia fa ia komisinga e la unga mai ia le pule ya so uma mala unga mai makanga ka ia lango inga le pule e fa pe mai le lava mori maule ngi mori anga pe pelo se ma me uma longo winga pe ia ka ngia mai la e serva o le la so e lopo inga fa nge me e ui o le tara no atu tangata ele I fa ua ora sa ko fa
Whawhitai a siata. Ia, o ngā wā o loke ngofo ngi Samoa. O le mele mai kaua kui ai. O le whaakari aku le aku nguu. I se whamkalanga e a mai luma e kaua a mai luma i whonga le malo. Kauala mai le malo o kula i marikaimi. A le mele mai kaua. O le halu i kua whamkalanga. E le o mai aki whamkalanga i luma kauala mai le malo. O le kami foi kuang. Le ma whain kau kala mai e le whai pure o whanaka kolu. Le ma whainga kala ngoa mai ia isi fake pages ia le piko rea. Ma whai mai ala kukua inga ma o mai a whamkalanga. O ingala, le fe kwa i fesiri, o le fesiri la, po afo nga le kupu kongu le kungu kaimingi. Ma kou le ngofo ngi Samoa. O le mea le kupungi. E le o sau i luma whamkalanga. O lai likia kwa i kuamba luaku, maui foi o le piko la. E kake ke i loka whalongo aku o sau kala. Whai mai pai mala whai le amare. O whamkalanga ia asiaka e Amerika imingi. O whamkalanga e sau mai ko kongu. I kongu i le official lawyer siri. Le whaakari a kongu lau kele. Le whaakari ka pengeka. Yo, o le ui me whamkalanga. E le ui mai ngai luma i ala o mea pe o masangi ai. E ui ngai ka pengeka o nga whalawa i kele mai lai. Le mele, o le ui ngai o mo kala ngoa mai whai pula whanaka o merkoro. Ma isi ka ngaka o le kula. O le whaakari na mbaru lau kele le kungu le kapua ia. Le alo whaiva loia siri. Mai sa mtanga luengo mbaru le malo. O le winga tonu lava le nā lea la ina na whai atula tai e tala walanga. E pe ia kangia. E lisa upur kalame sa whai atu ila ufa asoa. Whai ware kari konguinga isi ka ngaka ia e whai ngaruenga le malo tulou. E lea a fia fua matangi e lea a fia ila tau o lo ufa amaongi o lako kiuki. Ai leanga o le upumongi. O mea ia e sau ngoa mai ai lea la ile pule ma sau ngoa mai ai le si a wadi ia o ifola lea wha asoa mai male. Ngoni lawa. E pei o information mongi a fo ngale le liki mai ko kongu neo. O ai le liki e ngei. Ai le wha amatau le malo e ka kaunga sau ngoa mai mea. Wha amatau le malo e ka kaunga so uma e ka kaunga whai mai ma update ia le atunu. O le keisi le ngei o le makua lau alunga. O lea e lau mangu ia i ngō whai pule. E le ngata fo i o le whai pule a whaleata tonu. O lea nga lau mangu ia i le o whai langi langa fo launga. To fa ala a vaele pa ia ua. O le whai lau mangu ia i ala fionga ia olo ai mai se fo sunga lau le mali to. Mangisia. A le pe antangia mai. E le aia ma se whaale ango fo ile le o a fo ila ia ila tau o le ma sanginga whai press release al whai ngā malo. E la tau te whaai loa mai e mea. O le ingi meo koe whaia. O pe ngā ole ngungu le mata upu lea. Wa ngā ole ngungu ai ali poki mai fo ila ia ili potile au mai ngus pepa observer. E pa wanga ngus pepa le lau ke di pokia mai. E ale tūlanga o le fina ngano le mai ele. A wangungu o marko akele le maka upu. Asa u whai tau le mai. A foi peor ku lakan ka sia tale sa kala ngoa kwai. O le mene kupuge. Ele e vai mo ai le laudi le malia to lo lavar ka o foi swafole. O le fionga min sta por te telefono foi rang fa fa to le tu samotas. O lava le laudi le malia to le ma senga fai mai lang por kala me lunga le TV lua foi por le TV le o le ala ata le fakasa. E ke ipe afasiri ia ka le fa ia por kala. E kusai ma me ia kala ngoa mai ia la pule tu lo ka o foi so fole o fai pulo fa ka umer kolu por fai pulo ma ko kumalo. Io e fa ke ia le minska po ai lava po sui al malo. E le mo kala ngoa ko ka o resiku. O le malo le kur ka mingi. E le fai ngola ko i rosa bia. E la ke lo se mea. O le mea la le fesiri ka mingi. Po le me o le ia ka fai ngoa le malo e ka ku fai ngoa malo ka mai. O le ngisi. Pe ko kolu e ba pe ko kolu e pe ko farmer se fulpa sege na ko io o le nga o le winga la kala sia ka kusai ka finga e kusai lo finga lo mas ngai fakawa o le mele yengi ele o avea ile ala o mea ele o pasia fa bakalanga no official lawyer city angai ile awala o mea e avea ka peneta ile malo kelo le ku al mele e mo kala ngo mele piko la yo fa me foi la ngai lo ka ko nga o ile fa pe mo fai se ku ai ngai fa sanga tanga ngo malo por ku langa le lau ai peila akala ngo mai ka ngai lai li ku la il maka upungi ai fa sanga ka wo ku ia si piko le malo o ma peila ai wo fola mai le mai ave mo lia ma fai mo lia ale winga la wala isala fai la le fkenga inga le o ngo le mo liki o le kula ele o ku ba se malo o ngi vali ango le malo le ko fie le ku ma le nga fa la seta Malo whawhitai, o le isi waenga
ma ale yo le vaenga le mta upu le ma le no fo yo le fainga ma lo le upu tino le utu fai atu tai leanga o le a tele ai ma le ngungulu ma le va yo le fonga va o le mamalu lo tele le antunu e waka kaunga fai se fufo le mea pe ala upor kala mena nafi wata tau awa pe kuai pe vave o le ki marka kala la o fainga malo o le ki nga marka kala la e la tau ai re yo o maka upu le kai i fonga fa masingonga ala winga la le tati fai atu pe fa kuai ai sa wa o le karia e kasi ele se mea sa sidia ya langa vave fai le winga nga le tati fai atu tai a o le tu pito sili na ma ale le mata upu le o le ale ai ma se sa o konga inga ngisi o kanga ka wa o le mele la tupu mai fa wata o fo isi ngali le ya va ama siona fartua nga o fia fa lo mai ale o kapisa ko ai ma fa ko ngi kala e winga e tulanga mtanga wenga o leo o lai lau ke o mia le pau ala ko ke kalo kanga ai kanga ka ma vatu e pe o se au wala ina ia tine ya ai le tala noa ma tala noa pea o mata upu nei ai te fo ia o te tauna ta o tose fa to fala inga ia o le o mato ma u fo o nga u ko ai ko ngu isa moa ia le fionga te mai tai pale mia tu sai ia ma tu langa fo o fa nga malanga le sa fa au pe ai nei sio mato tu u ni sila o no ni si fo yo tu langa i tong fitinga e le si vai nga mali o le no vai tu nga ile notice le ala sunga ma ia ina wa mai le tu si le fo ile leo matanga wenga malo o ro tau sa elia le sunga Samuelu ai me se fo yo o la to o vai e kula inga ua tuloa lauta ua le si suafa na langa nga ua mai fa la wai tele o ke karikongu pe ya o le faritua le o sunga Samuelu ta mai ta ia si vai tulo ai o vai e kunga le lisi o fio anga nga lisi mai ai to le sa we me sak pai kia o le lauta fai atu wala ngo le vai nga na la fa so e uma o no fia fa so ngi o le lai fa kula ukala wa uma ngo su e a ku i sa vai e o ai le fio anga tu lou na inisi o fio anga na ta ele ai ma se pi ikanga kulo or kang or te mai tai lea ina ma ko ngu sak pa ikia ka ilo ke wa ai ya usa ili linga ngo fa ya ku ku ia e foi tau ai nga fela ta i lava io e le fio anga mongi le fio anga tonu lava o te mai tai ya si vai sa vai ale ke vai ko ngale lisinga e mai yong kulo wane pa ia fo le fio anga sa tu paitia ole au mai e mare ngo so ma ko ngu o le fisili la le o fisili lo ma fofo ole ale ma fu anga wa lik wa fa popo e ma sa tu paitia inu o tanga tai e tau sa ili kulo war fa fo anga ai nga fo ile si fa fo nga ma ko ku mano ola o fisili na le ke fia ru inga ku nga ma kanga ru ngo le ai se awo ko fa popo e mele inga ia link mai ya ke au le fa ya ko pro na la nga tu mele wa e ka sera ka vai e pe ale la ka su e mai ai la ka faku mai e au vai nga ia mani so tanga fo ie ma ka upula va nga na le la sunga ma o lo ke vai ko o le wa pe fo ile lo tanga te wala nga no lo le ya le maka ika me o mkanga ru ngo le ye te ngo o lo le ma o lo la nga meli mai fo i tua ilan to ia de se di le lango wa ia fai puro frek meli mai ku ma fai mai te sa le ka wa ngo mai e rungan ka upura ma vai o le la wa vai tu ngai na u fa ai lo mai fio anga fa ai lo mai fio anga ia wa mai nei o sitasio pe yo fa tua o sunga se o le la via me sa pai kia ale wo ofisi si dia ku ikanga ka ma kanga ka le fio anga sa o sa wile le ai ma so kanga fa sa pai kia o le la ma tu ai pasolo ma fa mo ofisi rivo ele o se set up ele me vai I'm just saying fa ma ka lo se set up le mele o fa inga ia fa pe mai le kio la pisa mai ia asiat le kio pisa onga o le e le piko sa ku pai ke o kanga ka yesu o ka ko vai ka ko ie ko ngamia pe la vole upu fa sa mo voi le sia ka ku ie vai ma ku e longo ri kingo ako so se sak pai ke la o ngofo malala ia ku ma mau po fia lava le ku ringe ke lo pe o la lampa pa e la ngonga lava fa ngo male mafakia male ma o nga waria e mai lunga le ngola la fanga pele yo ko loko mo to finga
Io. O le memo mua siaka se e yai lo kwat ko. E le o yai se fa vai mau ku or kusi de ngau mai. Me fa mau ki ngoi o ngu yo ngi ka. O ngu yo ila ko lo sa idia. O le si me wa ka mi ngoi la e le matanga rengo malo malo. Wa ka wa vaksela ko fa mau la longa. I ala la fanga manu fo. Wa afia. Ya wa le mele sa idia ki. E kai fa pe ngada ka me le me la kai ka fo va vai. O le wa sa idia gele ya ka ai mention ai mai ngo ko wala la fanga. Wala ki ale le sa go mo le ngolo ngu. Ya wa ya. O sa mo a ko alo ngu a si di mai ka fero ngu o sa mo. Io. O kere ele ka o sengo o sa mo a ke wa ko. Lo wingo i ku fa mo sa mo sa we po ore kala ngo. Io. Mana wingo la kala. Wa ka wa fa se fuam tangan wen. Pa fo i fa mo la longa i ko la fa. O ngo ka o so fa o la fa. Ele mata ngo fiele le sa lo pen ka fa ilang. Ma wa ka ngia mai ai. Ya ga yelo se mga ko o isika ka man ko e luai ko kupe. O le ulu ma siu. Ya e ka le wala ko mai ka. Le lo posesio la ingo asiata tu lo lava la opionga asiata. Le lo posesio ko inga le foi lo fala filafi. E fa pe nga manga kula o ye. O le ke fa sa o lo fina ngalo. Ile kulanga waka ua i fo ia swafa ka ua ngu. Ai mai se. Ya o la ia li imfai pule. Le ngai wa ko so fa ka mai ma swafa ko wala fa. I ngai ma ka u fa pe ki. Ai sa ka wa fa sala la mai lunga. Mai se ko sa o lava. E pakingo ye isi ngo mo po isi pika ngai le ka wa lau mai wa ya kang ya mai ya le ngola kala ya ma ke e wa fa ngi sala ko ngo ma inga o isi mea o isi pule nga ngo e va ai ya fa pe me fa pe nga mention mai lu ngore ngo i se sika nga ke ya fa kur sala ku ko fa sala io o le venga le ku sa ka nga pui fo ya io ya ala ir ko fa tanga ngo malo kom sina male mal pule nga ya kilo ye pole ase ku langa ka wa fai inga ya fa mali inga fo ya la fanga o le waka o ye swa fo la fanga i me fa pe malanga fa la set mali le va malo va tai lo fina ngalo a fa alia moni le me fa maoni mai ele nga tai fo i langa wa ur tanga tai manu ta va ai ona fulu to lo fo fa fo ma wa ale suara ingo sambo le o me se fo yo le na fa ye tu mo ya fio fo ya le mayama ya me se foi ia sa valo mo ma so for fautia ma no foi tu ai ngai la tau awa sa o le leila usa ngo le ala nga ingo wo va ia ko sa o ko fai ka le ia ku i lisio fio anga ye tu mai ai i tafata fo ngo na tangata to ru ye sa i o fa pero ma fo bui va yo so mai ai male e so ala mela le se feto ila la tala la le lo fi akai kere o ila le la kango prove ku le skasira a fai or kenge le o Marie kausa idi. O le afafinge o le kuangangi or kenge le o si vai. Tula ua langa lae mai lunga ingoa ele tele nana tia fo ila langa lae wa mai public mai. A fai la o Marie o le niso si vai. O le afafinge o longa kuangangi. Ai se hala le me wale pipi e masaku pa ikea ingu o Marie. O e kau moma. Ai sau nu o Marie le se saku pa ikea. Saungu o seme le ai kongi engar ko oru o sem wa vai la ka ko ingai ka ka o fa ingai su enga mangai ko inga me ai le ai se ma fau kulo o e to mo mai la le wo le la wo ko e va kule si prove le kasi e matua fa le au ngai na mauti no ai le sa o ye ko inga mau anga fa pe la mongi o kenge le Marie le fa makalanga sem le nga au mai o le fa finge o le tuangane o lo to lu le winga nga kala longo winga e ka kau ave fo ila Marie le fai ule o ya ngai ngu ya la vea mai au ka ko vai la le sa misi mai ke ngele ngu osok pai ke ai oso ko e fala vea ya ma singu osok pai ke la ngai mafua ele o sa o le loto la fai ai la nga fo or kama or fa sala lau sok pai la nga fo fa sala lau sok pai ke la nga vange runga le nga sa wai sem le la ata mo fai ai la kilo te ola kilo nga Lera la ka mo fai a le ka mo fai a fa pipi ai masak pai kia. Inga ia fa pe ai foi ko akelo le kungu. O le ke foi la le ke la ka pisa ia. Pie kai fa pe ga se manati. Pie kai fa pe ga se ka o le fa mo le. Io ia a ko fa fo mai foi malo
ia si ko kanga I foi le vaenga o nga le wa kele ele nga o sa fai ke le nga meli mai ma fali vai le mali o ko la ko kele foi ngai kanga kai muri au po kalave ia ma foi ngai kau ainga o sa more ainga e ke awa meli mai le ma fai mai le mali o fa ko la me meli o kom singo le ma tanga ala ko meli mai la ya ke ia wa si ka upu hoi ngai ya sia tale okay awa le e man ko foi ele pang kale le su e o bar kai mingi le lava wa le ko ia lava se kala bai nga pang ka e kusai foi bar sola le nga sola ai pe wa kuri o le mele kupungi wa ko le ka sa ka fa sala la mai lunga e sai ia wa le mele le fisidi ngi ku ai pe ngo fa ya kwasa le fisidi le ku ora ele me wa le fa sala la mai malo sa ili o le se maku ya le o se sori kula fongo pe o le me o man kupu se sori na kula fongo maku ya o man faka ngu ya ka ika risa ka kari ya ka pa wala ka kari e fai ka pe afsiri bai o ka afsiri ntaga wengo malo ya le il pa ka le ku o mer kai minge ele I mawala yo asia ka pe o fa ya ile se o kala me okay lo o le ficus full paseng o ka fai ngal wenga malo le kai minge ele I fai ngal wenga ila lo fai ngal malo le ko fiere ku yo mongi lava la kala o le ficus full paseng nga le fa le kongo I lava kai minge la nga lu lava pe ya la lo fai ngal malo kan wa ma la control ku lava I ku fa fai ngal malo kan wa yo wale se yo ange kilo o le ale ku langa le lei o le ale la ko yo inga le fai o le afu se mek se ka unga o le har ka unga la ko fa mo le fai kai minge ele ka unga se le lei se ka ko ngal paulo me mo e sa war ka usanga fo ale ka ke sasa wa I mela femisa I ko ai nga femisa I ngu malala fanga ya ai nga kai le o ku malo ma fu mai langa le wa sui fa nga malo ai le o sui ka fa nga yo o se vai wo la official lawyer sili la ko o le ka kari barka penge ka se kari ava ku o le maulu bar kari fa le o ku ile piko le fa le o ku luma ile fa le lo sa fai ya ai asiaka ya lava pele o sa ia ki o foi okay lo nga ingar ko file su mai o fo ska ka mai ki re fa ka uang be fa pe yo e lo kar ko unga ya fale le tua lo fingalo e mo I lava e ki nga mai ele folongo fi foi le kulanga le afa inga po le afianga o le swafa fo se ko la fang I ngem ka up se mka up o le le la wo ko kala nga le mbalo le ku ngi kan ma le nga fa rola set alo fa tai o te lo le nai matua e ngi lava e lo foi ponga ro te tau ma o te se foi po o ai ngi foi ponga ke kau pisi ke wa e foi po fa fo se le le winga tala se fa fo ngol ala nga le te tau pisi ai la fo tu no le no fai ule a ma asiaka e o me foi ngi o fa foi ponga e o ave ka fa o se bo ko yo so mo fia koso so ka ven yo wa paulo kan fai ponga koso le vedia asiaka ka yo ka ilo ya ki o yo le la fa ile o fa kura fo ngoma ya me koso nga vedio kenge I kai mia ya sola misi alem fire kenge fa kaulo vedi fa kaulo vedi or kan fa pui yo se wo ko fia koso ro ka vedi fa poi ponga na fa la fa kau maka ya o si fa moi sa fa la fa kau maka o si fa moi ne nga I kai ya so no ya set ka to awe le se veli sa fa la fa tau mata vo ilele kamale su e lunga ya ai ma ya o si asa ko fa nga me nga kai mi awa ke nga misa yu nga ri ele uma la poi ponga wo ke ngi ke fai foi por kan fai o ya nga ke pura la lo me la lo nga fa ka ba wa fai no be wa foi la kilo mer finga la sa o la pura nga ya wa me ngi fa finga sia ka ka ngo foi la ngi so o fa lo ngo o me ngi fa finga so le muringa foi ma fa ngo ya so ka nga la ka ke pura sa o ka fa mai vai lo ma ka vale nga pio yo le wo si pai le seu maka ona me ke fa se pai foi o ka malanga me ole ainga se ke fa yaku asiaka or fa mo le ka ya o se fa poi ponga foi ya se kasi foi o afa fine foi fasino se ta ma se ta to tunu mo longa foi pore to fa foi ya vui master mo ya le nga mo ya sia va ngole fa nga foi ya nga ya wa nga taxi ya foi fa ka fa nga ale nga I fo ya karsia ya o dia la so ta ya nga leo le tua ya ku ku ye hola yo ia male fa mo le o ka kalo ke le fa ia ku mau ai lunga maka asiaka o maka ole fili la e ngofo yo ka maka
Io ia ngofo au ka maka ile level le la level ko e fafinga ko arwe ka au. O aile te te avea o le leina tama i taipo le leina tama. Ia mangua fo ia siaka or ka mai kai. O sesio le lainga le ar kama ia mas ka mai kai. Ia wai lengi lainga wala fa pela o maka mai taxi e ngofo ke. Yo, malanga fa lalo. Ia sauia ta fa ma vai mo ile uso. Ena nei te ua fatato e mawale si ta whailo inga. E le vai aso fau lono winga o le tausanga fau. Le ngau kai au. O lau tauta ia e muri lea. Ia e to e faa. Ma pu e fo inisio vai nga o le. Nei fo i tausanga. Ia o le ua tau walunga. E le ta faa soa ile nei vai nga o le fiafi. Mo le tuel faa malo mara ngang faa ftai tele lau sunga mau. Ia e tu sai fo i o lau sao e me se fo le longo puia di. O nei nisi fo i o meo lo tutupu. E le tato watu nua me sea nei vai tau le pisi o whataunga. Ia ma le whamanuyanga o aso fia. E le i whai. Ia momole toi au whamanuyanga o le tausanga fau, lau sunga, ma le whatua, ma le nofo iana. Mai se fuanga malava. Ia iei fofonga o Yehova i mea malava. I lo ulu fale ma lo ulu fafo. O vaenga mai te whea iai. Ia iei ao la vea i o lu tato ma te siri langi. Ka koe whero aire kausanga fau, wai siringa whai whapenga, wa ar kausanga fau vas fau. Oi, o kakama o Mr. Mori, mo u kongeki ei, o lai Brisbane, kiki apa ula vea o lai Brisbane i le maliu wha maisele anganga o le tua, e le tō whātui vasa, ai maisele pai o lai ngali, ia i nai Brisbane, o lo awai e toi o ia i le maliu, ai whako avangoa mai lar kakama, Elvis, i le vai aso fau, i alo noinga le tausanga fau, e whai aini a tātou tala o toto, ai mo rei vaenga o le fiafi, a lofa te le atu, manuia la lo atu le tausanga fau, e a teo le uso. O lewa irikanga ka ua meri mai, e maua aku ka laptop, e a makar kausanga fau, wa e sao whai rumo lau kama fo i lilo le Mac. Ia wa fo i ka portala me matulanga fa pena, e fo i lari sa marianga lei, le alofa ku ia o lau kerfongi, upgrade lau kerfongi, ia lewa non nei, la fo atu ia teo le uso. Ia mo moli e fo iau whamunianga o tausanga fau, mfa mai ele tata noanga. Ia whaftai a siata mo nea no fa aulo. Ia o mwhai fontu ina mai e, wha mai a koe kako porkalabe. Ia kusai fo i maseri poki wangi Samoa. Ia whamanguyanga o tausanga fau, o uma whamanguyanga o Christmas. Ioi, whamanguyanga o Christmas i renga mawai kako o pepe sfuru. Ioi, leo whamanuia mai ele atua si o tato atunu. Ioi, a whamanguyanga o tausanga fau. I ngai o ainga, si o tinai vai toloa, si o tinai a tau ave. Ia o mātua fo i si o tolua, ia toa mai lata. Ioi, ia, o uso o whawhinge, kua ngange o whawhinge, ave i whamanguyanga o tausanga fau. Awangai ave nga uso o whawhinge, ai misi kua ngange o whawhinge. Langai mai kau mai fui lea kungu. Ioi, ia, maku whamanguyanga i taitai o tato atunu, whaftai lea tua o toi whafo isia le malosi tato tina porta mai tai pale mia, o le malotu to tasio Samoa. Ia lewa o maua tala mai asiata lewa toi tariu mai whanua, mali manuia. Ia, mo moli atu whamanuyanga, mo le tausanga fau, le ka peneta, ia, ma le mamalu o le pale mene o Samoa, lele. Wa vai loki kala ngoa ku rumo le pale mene o le malo ku kwaso Samoa. Ioi, mo moli aku iaio o lo whaanga, ma whamanguyanga. Ok, a vei foi lengi kaime, e mo moli toi whamanuyanga i la inga salevi, i so se whatawhai taulanga i Samoa nei. Ioi, ia manisio le au fa missionary asio tato tulu Samoa nei o lo ta ape tu e fa lalo langi au wa lava le sa ilinga o nganga e o mai o fa kasi mo ka ko nganga ngi vai kau asiata ia ava ko ma fa manuyanga ia ile le sunga le le po ia por sunga foi le pulo le o le mota o parlamento Samoa o fa fa kanga mai fa ska ko por kala mi luma i o menga le po asia ka o le anga lava ka kai a ka ro yo le po o ia pulo me o le leo la le kaimi o le le amal po wa le lua va yaso le malo lo el parliament le yang luang al malo e lua foi va yaso le malo lo i luma ile le sunga le po e lua va yaso ga mo yang ta sa po i a inga uma ma wo mai na ko pa anga foi ma ko mai un ka po kalame tata ya ba ku fa mang yang lo po mai luma mo ta fono sa mo po mo ta parliament mangu ya kele le ka ko walo aku e fa fi lo i le o lo fa o angi fa le ko lo ko la foi ngude ainga ka ko anga iluma yo a le fale ale yo kua ele sa o se ka sorkula foko ko esi pakale bia malo nga fa lo fa tai ter mo leva no asiata soi foia ya fa soi foi na lo fa tele tu mon wi tau ma ko le fi fa soi fo fa tai ya ole talto report mai le sunga ya mau hunt iluma tonu lava ma tole tanto watu no ul falo le man lo fa to fono si tanto watu no
ia mai se tanto tu isa mo manga ia kai kala ko ko mana ia tele e se le live mai o faingo ka ku kala ko ia e te mawaile ata a o lo momoli mai ai totonu ia se le sona le lei manitala le lei ia man se faalau te leina o vaenga o lo tupu se tanto tu a wale lau silafia e o nga mo ka ko ia ko ngui fafo a tonu a fo ia le fia a e le fia ai ko ke le ia la e nei tangata po ai vai e le se le fia a ma tou nei atu i fafo o le matua manto fia lava ai maua mai ngi kala oko e me o lo tupu te tonu se tanto tu u samo langa la pisi ala ka ko kamo Mr Modi a le sika ko reporter nga o ke mingi o mo mi tatou ia ta ia au fai news fo ile maua mai masinga aka ai le ore uma enga pe ia o lai ka ke ore mari ki nga o Sofia maso ia nga o le fa ngoa ia le me mo ia ai u le toi fafta ia toi fa malo atu ia ile fo iuso tu loli swafa ia hilana fo ia tautua me se fo longo puia li ina mai ona inisi vaenga o lo tupu e tonu se tanto butro ai ole vaenga ko ngula nga le mo ko ole vaenga le na la fa so ni vanga le fiafi o vai ko ia fio anga ngai au mai ia fa tu lo fo so le o vai ko ngai la vea mai ma se ma ko o me se ia no se utina se tu paitea ia ole la fo ia ma kwa ruai la uso eso ngai de kai mirenge ele ma fai fo yo no e o ala vai la ofising ia po le ase fa ma ni anga ia wa afia mai ai ma mangisi e sa o kele a orkanga kaya o la ai talo si ia o lai fai lungo le fa ma ni anga moni ai le anga fo ile a ruai mar ko inga me fo ile le fa popo ko ilo ia fa popo ko ilo i mar ngunga se tau la vea ko ai mala vai ngai e kapisa mai le mata na tu langa fa pena e ko fa foi mai la utala e tatu va ile fia fileni awa au kalia i se saunga lo ya sidi au talia i fo i se fa to fala inga tatu fa inga malo i le fai ungor ngi kusanga ia por me foi la ka ko wa o ke ronga ya o sidi ngar ngi fai ungor kusanga ke rola tatu tal si yer kusanga fo ai au ka ko kalia i le vaenga le o la ofisili ngo mer kasi lo ma fo fa a fai la o le fa maungia inga fa kai inga a fai la o le fa to fala inga po le manatu le au mai nei e ila to wolo tu ia me le mata upu nei va pe mai po masalo mia mata upu nei fa pe mai ele ai ola u fai mai e lo ye sidi ola u sa ngo mai mia ia komisinga ma fa ala tele mai ele ai ngi mori mau lo no winga la i le fa fai ngo fi inga ole mori mau le nga sau ia ia sa mueru fa matala longo winga wale kaulia le nga e mata ia o leo ma ila tou ai le o lumo tulo ele o fonga ia o fa masingonga wa pe yo ma fu angale le a fu ingale a vele maka upule kai le fa masingonga onga o le wa ele nga ka nga su e leo ai ko fai leo mo fai unga ele lava mo ni mau mo pe yo me ko ngure a wala ave fa afia ma ave fa afia le mo ni mau sem ya por me la causa idi pe fisu ya iso o mo ni mau por la lava tu langa lo ya ai ia o mala o mai o le fisidi lo ma fofo a faila o le fina ngalo leo a fai fo i o le ma fofo le o le lo yesidi longo winga la e ko u ya Samuel mele o ai la le ia ile ma fofo le fa pe mo langa a fai ko e fo ya Samuel longo winga ole e kasiala le puresa le la matua tu le mala makua puresa ngai la kamare o Samuel o ai nga fa ko winga oe e faia le ko inga mori mau e uia o lo mori mau mai o mata ele kau kakala mai kulo ele o kau kakala mai o maka o Samuel a o lai e mori mai mau pe anga ala langa mai maka o Samuel kulo fa fonga na tunu fo fonga a mai mau pe anga ala langa mai fa pe mai o mata ne ye rua na va ai le mele ai fainga ka ele ma faia mata e rua na fa leo e fo fonga le ngutu o le winga la le ala ingo fa fesidia o ai le la au mai ngai e kuri au pulu mele ia
O ai le la au maengai e kuri au pū le mele. Whaamaka ia ki au ia ila utiro tilo. O lenga le leile paia inga lenga ki angei. O kausa ili lava le whainga mālo kuai. Se vaenga e mōli ai ia sunga la au le maria koa. E whakoala u whaasoa lea. Tawarika ko kaimi. Le leile paia inga lenga ki angei. O kau mawhai le whainga mālo le sai ai. Maenga ka ika ia. E ave le whaamasingunga. E su e lava singa vaenga. Se iki ngei ai. Kako whaongare upu o ngangana o sa uma. E kiri ai. Le sunga la au le maria koa. E kiri er kakarea. Ai ua uma kau mawhainga. Whaafia se launga ave le keisi lea. Le keisi fo ilea ma le na whaile nonu. Le keisi la ngale ukaranga koi. Ma se kasi o whaipule le HRPP kemingei. Lenga o kere o whakua o mea aia lenga sa ungo mai ai ma whaamanginga o mai sunga lau le malia ko. Lenga mawai le whainga o malai waalele la le kuai ki a vea la ua kukua ia wa rea o ngā sila mea. Ai whai kau fia se furu miri o ngā wa mai mawai o le whaapārenginga o le kau mawhai. E ki ngei ai lano i le sunga lau le malia ko. O le winga la lea leina whai atu la o whaasoa. Whaamakanga kako whaapea ea. O le ua maua re ko o manga o le mele inga ua kūr malo le wa iai inga ki ngai fo ila auri e kau whaaku. Ai pe whaamaka e le o lea e sao mai ai ko kongu le mele e kau mawhai a le lima lea ua mea. Ke le lopo ai le lima ua mea. Ai whaamata e le o kau mawhai lava inga ia sao mai ko kongu le mele. E koe ki ngei ai lava ka ngaka lea. E tau wala mai walanga o la unga kau whaarongolongo kule mele kupu. E ongo koe whaasanga-sanga ia Sam. Whaasanga-sanga kui kua o Sam. Maka ngaka ia ka pisa mai ai ia le vaenga le whapea mai o tangata ia whawhaua. Now, o ai le whawhaua? Who is whawhauing something? O ai le whawhaua? O le winga nga, o la utala leo te tau whaiantu. Whaamaka o lea ua sao mai ko kongu le lima ua mea. Kako whaingo inga le lima ua mea. Le whainga le wha vesi lea. Whaamaka o lea sao mai ko kongu le lima lea. Maapa mai. Inga ia matua whaaleanga inga ko kongu lava ia o le whaatua i le tua. E uia o lae wa confirm mai kei whongu e leise me o kupu o ngā mea. But o le whaasoa leo ke wakua. Lea nga a fua i le whaamakalanga le au mai. A whaapea la e whamairika la leo e lea, i se whaamaungianga o. O le mori maulea, longa winga. O le upu whaingo o fia ma le upu kaukingo. E le sao, e ui e le mawhainga kako provinga. O ngai le o i kairi whaamasingonga. A o le ua whai ale finga ngalo malo e kusa o lako sa ili ringa ma lako suenga. Ma o lako ko mai la ua whaanga vaai. E le sao le mori maulea. Ai whaamaka la a sauro e le sao. E ngakai i le kou e ringa o le melea. Whaamaka e ngakai i la le kou e ringa. A sau ngei la whapea mai la sa mueru. Ia. E le aia o ngā uwa ai ai alanga o ngai le kou kere whaamaungia. Ia la uaru ia la le whalpui ke ngofo i whakekeinga. La uaru ia la ke ngofo whalpui. E uia o ke alu moro o loko. E a ma e le ingo uwa ai lava. Ia alanga e le o yeisi so whaamaungi anga nge mea ioi. O na mea la lea, la uaru whalpui. O la ofisili la. E mo kai lai i kou suesu engol melea. Pe o le ao kou whaasanga loa. E makua i kauru kamareo sa mueru. Inga se i koe kupu mai yeisi si whaamakalanga fo i lili. Ai maisea. E kasi ale mere au whanga ma iri kaka iai. E iri kaka ma le process lea. E iri kaka ma ia la aure maria koa. Yes. E iri kaka ma. O le mela nā le tati whaitua ita. O le a se outcome mor kousu enga o lea kama o sa mueru.
iai se si anga whamakalanga fou. Oi. O lea se taunu unga o lea sa iri iringa. Iai se si whamakalanga fou e kau sa iri mai. Ai whawhewhea le kūlanga i le mori mau le wha mai ngā rua kūle whale o leo lo o masaromia po o kua ia. Ai mua whekau i marakama marakeinge o fuwha mai. Ele o hafe ingi so e ngā malo e ingi nurse e ingi fō mai le whale o leo lo o kua ia. Ai inga yo ngā lo e fō mai. Whako ele o asia ngā mea. Walanga a fuangi. O mea umanga nga whasawali mai le mori mau. Ya. Ai ngā unga whai aku whapenga. Karosia ia. Ai vave se mau se kari o le mea. Ole mea le ia karosia ia. Ai maua se tali. Vave maua se kari. Ai makahala ko ka ele whainga malo. Makala. Ioi. Kaunga makala. Ai se foi o tau o leanga ko o e uia ala ole. Ma kou sāwa vali le awala. Ma kou alanga e ala le roadshow. Ma tau tau tino le antunu. O le la ma ko o e whasao mea ia. Ko i kiki aka ko kuai mai ai. Le ala ngai ala ingo upese pese aku pea. Ma utoe avatua lava pere kala lea. Sei malea a. Sei runga malea a. Ale, lai mo le mau mai e sunga ya mau lea o lai ngofo i Samoa. Ioi, lai mo le mau mai ai. Lai ngoka ngaka ia lai ngofo. E ofo ia kia ukarunga makala le ko viki i kaimira. O whaongo o roku i Samoa. Ioi. E ka ke iai e ia tangata lai whaafainga ka hamea. E iai ka ngaka lai lau ke whaafainga ka. Mai se foi official palemia. O i ngā ngai kumu i fo isi ka ngaka whaafainga ka mea ngai. Yes. Le ngaka ka ia ngaka ukua le palemia mua. O ka ngaka ia sa ka mo e solo. Wala tau i loa le leile ma fau o le sa palemia mua. Wala ko i loa uma me manga o ai me fia ai o nga fufuanga o nga prokalame o me o luma ngai o me o kua ngai o faala kua o a uma a wala kolosi o shortcuts wairoa uma. Wairoa. Ale foi ko ia ka ngaka ia. E ko i foi ko fau kua le palemia o le wa kula i kaimingi. Le palemia nga. Eo. Ale ha mere se i ro malea. Just saying. Ngai au ko le puli. Famaya ia ka i famaya i fai puro le kua ngai pe aku kunga i runga tono le motorphone. Ke mangkuasi ko ro sunga pali foi le niko li engle o fai langi lang folong ke mangkuasi nga fai pure pe aku ngai runga. E umaronga kongi nga angoso ma kongi nga palo famai fai unga ngala. E ar ngai ngare puli. Ngai o ko rimar puli. O fe ko se i malea a mele nga salalo mele fai. O puka o king or nga salalo ar mele fai. Pese ka ko ami o vere fuki. E pe ia mele nga ia inga o ai pe ia o vere fuki. Ioi. Pe ia o vere fuki se ka ko ami. Or mena la o tupu. Sa si deng fa pe mai ese ka ko fuki ngai pa inga fuki ka ko fuki ngai pa inga ia fa ko a ka si waila ia le ioi a fa yo ngai fa ma salo o le si mea ko le fa ngo e ave ile skanga ka ioi a fa yo nga fo ke ngo fo fa mingi ska a ngai ke ka fa o ia nga do the right thing. Ke le ai singa e a o binga na le na fa tu fa pela tatala onga o le ka kuri upu nga fa sei malea ioi le ngor me ngang ko wa ku roi ku kongu ko ia lo re ka fainga ai ke ro
wa ia wa pika ki kau vavala we pe wa ia va vai ku pe kau manga ia e ale mele nga se e ma o mari er finga maro momo fa ko foi nga ko fa fa penga iyo ai pero wa ko kilo pe e pe manga ia e foi ale mele nga fa si vai nga nga momo ka ko tena ia la ia le fa pengi wa ki se ki fu ka ko le malu le tai tai a faia wala ngona e se i malea pingi ro i runga malea e leo nge la aure vau makua o sa la fai kalanga pure le ike nga fai le mali e toa e leo nge la au le vau makua o sa la fai la mea len kau kau fio fifuar nga advice la mea len kau kau fio fifuar nga ka kau fies fur kau sanga o fau kua nga la mea len kau fio fifuar se i malea anu hele fai sanga malolonga mai lis kanga kai mai ave fa fa ku par mia mai lis kanga kai ave fai ma CEO ne ave before fai ma ai ano lo si vai nga ole makua ko akele ole au nga va o kas ko akele e oi kongo awala o fasala longa e oi ko kongo re vainga media ma mea umar maro ka se ese si au ioi wale vanga ka ko fia sa mo aru lumar vainga media ma mea uma alanga la ka fio fia ere si penga ai ole tu ala no na male kulanga va ku ka ko finga maru ka kalo ia va ve amata tau sang fu ka ko fi kalo ava ve amaka ka sang fu ko ia nga faise ko ia nga faise sei unga ole ma ka upu ko ia nga faise unga ole ko inga ma ka upu wale ava ku fo ni tanga tamai fafu anga solo pole la ile private prosecution iyo ana tu lenga fa mangingo fo ele polisi ole ol fam sinonga e lua ko inga awala ke ave ai se fam se case fam sinonga momua ole awala masangi le ui leo e ui kulanga fa penga ai a malelonga lua o solo le private prosecution kama fo ile le ave sa awa fo ie ele tangata po le ainga ma tulang fa pena ya markele yo le vava o si kai mi sore e fesili mai ka fa mai wa ele se kai sore nga e fesili me o pe o fai case wa me ele se kai sore o le mga upu ya sema o ke koe fai ngai ka ya o la fo le nga fesili o le aka ke fesili foi po wa mai oi o mātou ia mara mā koupi ko la au. Nga o ngā avaku ai runga. A o le faa, ioi, o le iloinga, ma le faa saoinga, ma le faa seinga ma kulanga. La ua iei fola la kouke. Ai mā fua fo ilanga kapisa. La nga so se fale faa sara lau, ama so se fale news. E le muka le mako kaurungolongo. E le muta la mātou fangu. Langa fo i o le mako, o le awala lea, le inga ola, ole awala tonu le alenga fai me o fare fasara lau so le se fai kula kakala any media ole lato malo si anga lea o me ka o news ma update nga ele ai lava mangi fale news ngai New Zealand ele ai e o TV1 New Zealand TV2 TV3 ele kai nga o ai ngi kanga ka malo pe o inga kama vidi o sa ya urusonga pisa le mele se ikau nanga le se ikau le ai masenga me fa penga yes le ai masenga me fa penga o le media ia pa wale la ko kala ale su e afia maua ea awana me e maua fa maungianga ioi ma mawar kanga ma sesi sa ia paunga e update ta e halwa ya so uma so mo o to fuila le kerenga fa mai pe manga ia fa ka kia ia ole le mai re o fa ya ku runga isa fa masingonga ai ma fu na man tu tapisa tu le nga ole nga ui mai o maka upunga langa ku runga man tu ofisa fa sala la le ala fu ila nga ia responsibility
o ke kau mawhai e po le are wha winga mare oko okonga. Po o fe ua whai iai. Yes. It was a breaking news. Nga breaka kui rungo re proklame ale Blue TV. So, ai la se au nganga kere nga pisa de mele. Whafkai fo ia ele. Iyo. I nga isi uso ia nga waelanga e kusa ele i mua isi. Ai pe yo le pakele le nga pakele. Ngoso ku i. Whaftaila isi au nanga lai tutu e lango. E kau avele maulea. Se kako e sui. Kako e test. Ia le mori mau ar kamalea. Le nga paua le o le mori mau. O le ua saufa mai o ia nga vaai ma kilo. Ele ngaka de kilo. Ai walu ye le fale. Ele ngaka le aru e le fale. Ai wa kalangoa marka ngaka. Ele ngaka de kalangoa marka ngaka. Ai wa faila dio marka ngaka. Ma vai. Ala ola e se kingi mori mau kele. Ea. Alo binga ngale ala infa kula kakana. Oka se mori mau i ngā kele. Pau alu raka saufa mai o ianga vai e. Na ona fetu wa pena. Te fami nu te tale ono. Tale ono mai ali tato proklame ni vanga le fifi. A ole vaenga le nai ala iona tanta longo mala iunga. Nga kapisa. Mo fai antu po ole ase update wa iai. Ya. Se vanga ngala ua. Fa mapu e mai se si update le fai ngā maroma fa pe mai. E loia siri po o ai lava. Ia, ole mele le la fa peang fai. Ole mele le waka oko mai. Ole mele. O te langona laina. Ia, ole a. Fa ngā sororo iluma mai ingi singa isuinga matulanga fa pena. Ai, ne fia fil tanto fa soa ma. Alo folo no sai. On sai fo to tele. Ole so na fina ira utala na fa ya tulo por kalame. Ole tulanga yata ma vaenga fa pena ole atali ia tu au. Ia. Ai faftai fo i ainga matau ainga mai lanto. O lau fa nga solo ai me se fo tulanga ile loia ma tulanga fa pena. Iyo. Ia, la ka kia ko ita to wanta. Ni monisio ilanto ia sa fa fsiri mai. On sa iro fiki kilo. Ai tato tau feita talo mo le aso e tō lau mai vaenga ia. Ako sila le ia mai runga tulanga vaenga fa pena. Ai malole no sai, malole fa totoa. Ia te o tō umala vai le ne vanga la fiafi. Tau runga tato proklame, mo mori la fa maloma la fa ftai wo ma pa anga ma mai le tato Blue TV le nei foto sang. Kai har ka ko proklame muri. Tau runga toi la tato le fa ma vai ai muri nei tau sanga ile as fiafi le nei. Ai ole a fa pa fala mo ne so tau. Ona le sa proklame le sto na imela sa. La le tau fa ma vai le so tau. Ole toi proklame. Ole tau te ia. Mo nei tau sanga. Ai mo le fiafi la foi fonga va tele sta la ole tau to mali. Ma tuan le tu ia te oe sa moa le tu pele le loto ma le nganga. Poto foi le tu tai e pisi le ngante fale. Ele a to mo foi ni antu ilona maa. Ai ele tele tununga o le matua fai tama. Ea e manga loai foi tūlanga. Me se foi o le fasoa. Auri ti ele to e taimo le fia fia to o ona asianta fale malu pi o vauliko. Alofa tere mo auto. Soifua mai manuia.